Basebo ni banyabo abali kutubona na kolwa lero ndokwebaza omutonzi okyetondeka namugereka yatugemulira enseene ennungi erimu ebintu ebirungi bingi kamaala nga mu byo n'ebintu ebituwa obulamu nga tukozesa mu kulya mu kunwa ate nga nkwoteire okuboneka nga tuva mu muvwangalo nabyo byewa ebintu tubirya ate ebisinga tuwangala nabyo bona kolwa lero tuli ku kyale na Musisi era nga twenda kusoma ku bintu bingi kamaala tutegera ku nti ebintu ebiri ku nsi kuno okuli ebibala ebirime n'ebitonde bingi nibisinga otubezaawo ngaife abairugavu era nakulwale twenda kusoma ku kintu kino ekisanaasana nzwaliro nkigemye mu ngalo ayi ng'ekikolo kiri wano kisanaasana kino kina emigaso mingi okusinziira ku mukugu waife ayi gy'okuboneka nga atumenemeneramu mpola mpola oba oli awo omuntu ali eyali kutubona yandiyinza okuba nga ategeera kisanaasana kino kikola ki era wano wendi wano waliwo omukulu ono egy'okuboneka nga yandula amayina ge olwonya asobola okuboneka nga atuwa emigaso egy'ekisanaasana okusobola okuboneka nti woli eyo ofuna ekintu ekirungi sebo amayina go amayina ndetebwa Adamu Zaake n'amayina gange sebo ekisanaasana ekyo kino ekisanaasana kino sebo ole bw'abazimbye osobola okukisekula oba okukyokya wamuniga ngazimbye omubiri yena yena kino kati omwana bw'abanga alwire okutondoka akalira okivumbika mu ziiko wajja totoneza amaadi ago olulira lw'omwana lwatera lwakola ki lwatondoka ekisanaasana ekyo omwana bw'aba ali kutanaka okita mu ziiko wakivumbika wakamala amaadi gaamu wanywesa omwana oyo sebo okutanaka yalekera okutanaka omuntu ali kubona yaneza okutegera okutanaka niki okusesema n'okutanaka omwana ng'ali sesema bampamba abaana baboda tebasesema abagere n'ababoda omukulu akola ki asesema atanaka ze nasobola okutanaka oba nsesema byona okola kale egyo n'emigaso egimu ku migaso kuba tuyikiza nti emigaso mingi egy'ekisanaasana ayiwoolye nga omwana atanaka bakobeera omugaso osobola okuboneka nga okita mu ziiko lino eziiko deife ife ab'omukyalo ife de tulina eno ed'amayiga waata mu ziiko basobola okuboneka nti munange owona okutanaka n'emigaso mingi kamaala okuboneka nti omwana akatya katondokaku wegema ekisanaasana omuntu niyaba nga azindaira amamera oli waidemba okutoola ekisanaasana kino amakoola gano waata mu ziiko oba okamola oba onoona bunoone maadi galimu amamiro gazibuluka nga banabaleekaana eno bangalwire omusuuda gutyo amamiro gazaakaala bunaane kasomala kita mu muliro abanga mumanirivu nga ife wetubikozesa ife ogema bugema oti enkola ekoola eirambali olirya walimalawo ntandika n'alirya buli erino kati eriyo bannaife abazira mu ziiko bafumbira ku sigiri nga ali naana munaana kale tweyanziza munange bunaana bunaane kasa amamiro gabe gakoze eki gazindeire wasobola okuboneka ngaowona tweyanziza muzeeyi basebo ni bannyabo abali kutubona lunaku lwaleero n'okubeebaza okuboneka nga mukasigaire nga mutyuninze TV yaife n'eŋŋanzi lunaku lwaleero twidye okuboneka nga tulambula ensonga ningi kamaala edigemagana n'ebyobuwangwa n'enono tuli na Musisi Buyunga era programu eno okugikutusaaku ninze omulangira mulungi Peter nsibuka mu isaza ky'abazinga eri ekigulu erikulemberwa Baaba yawumulidde amagye Chris Mudola wa 26 mu niriri lwa badadabe olw'omunaana ninze director abasoga tuseetule ekitongole ekyabasoga ekyaleeta obwegeisi n'enkulankulana obwegeisi n'enkulankulana tibisobola kutambula wazira buwangwa n'anono kubanga tulikiriza nti eyo gye twasookera n'amadiini gaida luvainuma ndakuwa example ya Uganda nti Uganda amadiini agasinga gaida nga ne bamuzeeyi abali wano bakulu era eddiini lya yakaida lyabalokole eddiini lyaida wede nga abandi babazaala
inze okuba nga tyaliwo ayi bazee bano bona basinga baabo n'eddiini ly'abalokole nga lidda bwe baawonera abasiraamu neddamu okuyinuma tulina okwebeza katonda atusobozesa okuboneka nga twena tukakkiriza mu buwangwa n'enono newankubaire eri y'abandi aboogera ebigambo nga biri opposite obuwangwa n'enono. Olunaku lwa leero tuli maka ga mwami Kyabagwere Lawrence onooni okusinza ku byentegeere ku ni chairman wa Mukasa agaba emikisa mu buwangwa n'enono wanena Musisi Kampegati ebimugema ku ebitontono onooni mutabani wa Joseph Bulolo yasibuke Budaka era mu idukulu wa Simon Wanzige mumuyise Kisuuyi nanti yamira okumpi wano tujja kuba nga tuwogera ku nsonga ningi kamaala aye nga twetolera mu buwangwa n'enono nanka kuba nga nja mu maiso kamusabe asooke yeyanduleku mu dakiika ntontono. Neyanziza sewo amayina gange ninze Lawrence Kyabagwere omutyami w'Ebuyunga enamusisi. Kale neyanziza ni Lawrence Kyabagwere chairman wa Mukasa agaba emikisa era bwe muli kumbona wano emikisa ndayolamu biyole kubanga ndi ni chairman okumpi wano. Kampega twende okuboneka nga tuwogera ku nsonga ntontono ekibuzo kitambula mu bantu eyo nga babuuza obuwangwa n'ennono buno buli kukatuufu oba kubanga tera abantu batera okuba n'amawulire ng'oyakuba ati bamusaadaakire mu isabo abandi bankama tibaleeta esabo bagyeta embuga bamusaadaakire mu mbuga nga nina ekibuzo ni kwenda okuboneka nga mbuuza nja kutandikira ku minisita wefe atwala ebyobuwangwa n'ennono Mbasoga tuseetule mu dakiika ndala asobole okuba nga ategeeza nti obuwangwa buno buli walani katonda oba obuwangwa bwesuulire buli wawonka. Kampegati omukulu director wa Bisoga tuseetule mukulu mulungi Peter oyo ni oluvannyuma lwakyo ali mu ntebe ya Bwakyabazinga mwafuluma okwedda otuweereza mu mirimu gino. Amayina ninze Mukisampe Waigombe minisita w'ebyobuwangwa n'ennono. Mu bwikiriza bwange bukoba nti katonda n'emyoyo ali galala n'ife era obuwangwa n'abantu ni katonda kiri kirala. Kale neyanziza minisita akubye ati obuwangwa ni katonda kiri kintu kirala nga tukajjamu esente okutegeeza nti program ena bagitaamu ssente ne bannaife aba Solo View Hotel bano baganibwa iganga awo osobola okuboneka nti obitirayo okubuumira kamera akaboobeze ate ne banene ebisulo niwenda okuba ng'oteekateeka embaga olina kuteekateeka birthday olina meeting olina kutaba conference n'eyobuwangwa eno musobola okujja mwagiteeyo Solo View osobola okuboneka nti obeegema then twaba ne munnaife wa Hope Catering and Decoration Services bano bagandibwa mu kibuga Iganga ku kyalo ky'Enampirika mu Igombole Nakalama bano bakutegeeza nti wayenda okuba ng'okola emikolo oyenda kufumbira olina omukolo omunene omuba omutono beegemeeku baida kutonera omukolo bakufumbire ate bafumba ni cake enungi cake ediwoma ojja okisoko ne kanto baagane Nampirika awo osobola okuboneka nti munange ogemaga nabo bakuwa empeereza ey'omulembe. Awalala awo tulina banaife aba Mark bonna bateremu esente program eno bana ba Mark Transport and Logistics era nga bakola mu kwampa guno ogw'ebuvanduba bwa Africa okusobola okuboneka nti munange bakutransportingira ebintu byo okuva e Kenya byaje Tanzania byaje Rwanda byaje Congo byaje Uganda byaje mu Sudani ey'amaserengeta osobola okuboneka nti wegema Mark basobola okuboneka nti munange abakuwa bakutuusaako empeereza ey'omulembe. Awalala awo twaba ne bannaife abagundula Busoga Foundation eno eri kuboneka nti etendeka abasoga okuba nga bategeera empango za Busoga osobola okuboneka nti munange otegeera ate ne bano bakoze kalenda nga liri mu Lusoga abantu bangi tuyikiza nti tibaidi nnaku dda mwezi mu Lusoga era tibaidi enaku mu Lusoga nga ndikoteera emyezi tibasobola kujyogera mu Lusoga wegime banife abagundula Busoga basobola okuboneka nti munange bakutendeka ebintu n'ebyo. Awalala awo banange atweyongereyo okusobola okuboneka nga tutegeera obuwangwa buno n'ennono buli walani katonda oba katonda ali luuyi bona buli luuyi. Sebo wange
Sebo. Ameinago ndeno tukobere obuwangwa eno buli wani katonda obati buli wani katonda. Sebo. Amaina gange ninze Magumba Bugaya. Magumba Bugaya. Omuyise Magumba. Obuwangwa buli walani katonda. Butya? Kibuba walani katonda. Obuwangwa bakozesa ebintu katonda byatawo. Omuntu byatasobola kola ki? Kutonda. Kuba ife mbuwangwa tukozesa miti. Era katonda ni yakola ki? Ni yagitawo. Mu buwangwa twakozesa isubi. Era katonda li yakola ki? Yatawo. Kale ife tuba tutambulira ni katonda. Omuntu waba alwaire tusobola okumutaasa nga tuli kusinziira ku miti. Katonda gye yatuwa. Kati bibe tugulira mbu kodi mbamu obuwangwa bamu okusaadako okuyita abantu biki byoti bibamu ebyo balimba. Oyo n'omukulu Magumba ni bano bava Tanzania eyo bayokera ku kyale kye Bugumba abandi baje babuneebune eyo n'olwaleero bona ekizinga tulinacho Bugaya ekyo nekizinga kyaife era nife bene isaza eryebuna abalangira abebuna webale ino sangera okubona akobya ati obuwangwa buli walala ni katonda kwa bakolesa isubi katonda ayo nkuba nti isubi tikyogere bubi ayo nekyo isubi katonda lyatonda n'emiti katonda gye yatonda omuntu yatasobola atonda ndini mukisa oni mukisa mpewo ono kyamani wa mukasa agaba emikisa ate baba nga batyamire walala nze neirako ekitegeeza nti emikisa gijja kuva eno nga giidawa nga giida gyendi katonda ino sooka endyeko ye mukisa mpewo akobya ati kituufu obuwangwa lwani katonda mu dakiika ndala butya neyanziza mukulu director obuwangwa buli galala ni katonda olw'ensonga nti omutonzi bwe yalinga oluvannyuma ekyo anoonya baanaaga obusika yalonda olulyo olw'abantu nga noono n'aba obusika bwe obwa katonda era bwe yava mu bw'omubiri yaga obusika obwo obw'abantu yeyayirayo mu bw'omwoyo obona okutuweereza emyoyo edo edaatulwa mu mayina ag'endawulo emyoyo edo diriku amayina ag'emikuzi yena tulina emisambwa emizimu amagembe n'obulongo ebyo byona byali bivaamu omwoyo yetweta omwoyo katonda mwoyo nife tulina omwoyo era mwatuwerekeza endowooza dde obwo okuva ku nki okutuuka olw'eggulu eziraasobola kutegeera byajja kwogera omutonzi n'atuweereza yabaawo ne sisitimu ye yaigulawo okuba nga atuweereza badaada batwidukizenga kyova obona buli badaada bwe baidage tuli batweta baidukulu era bw'amaliriza twaba nga ife batwidukiza buki bwidukize n'awaawo batwidukiza bwidukize n'ebimu ku biraga nti obuwangwa buli wani katonda kuba katonda n'aleeta badaada abeidaida ayogere ku misambwa ayogera ni ku mizimu awo nawali tagali awo omusambwa gwa numbi omuzimu gwa mulumbi lwaki biba bityo neyanziza mukulu director lwaki biba bityo nti olw'okuba nti tuzira amaiso gabona era badaada ge baali baida batukobera ati abo balina amaiso ayi tegasobola kubona kyova obona nti tweyambisa badaada abo okuba nga batukobera nti be kino ni kino kyova obona batutaako ekigambo ky'okweraguza omuntu ajja yeeragule asobola okumanya kituufu muzimu kituufu musambwa kituufu mbulongo kituufu magembe wo badaada n'abatwanukula batukobera ekijamu ki mu maiso era badaada abo mu mayina ago baidanga batumibwa emirimu ed'endawulo okuba nga batubuulirira ate batusomese tutegeere kubanga badaada bwe baali batumibwa babakoba nti mujje mubakobere nti eriyo emyoyo emibi edaademera omutonzi tweyanza munange kituufu ndijjanga bwe ndikiriza zeena mpola obuwangwa buli wani katonda nanka alikwikiza kutaakusiirwa esembayo tuyidde wano ewa chairman wa mukasa agaba emikisa chairman obuwangwa buli wani katonda oba bano bali kutulimba bulimba obuwangwa buli walala ni katonda butya ekivaako obuwangwa bwa walala ni katonda buli kyetukozesa ku nsi kitambula na katonda kituufu ekyo
Ni Obuwangwa kiriwe kiri? Ye. Okugezanga muntu aje asima omuti gwe yaguta ku muntu gwawo naye ababitire mwana ababitire mu Katonda era muntu kyakola nga Katonda takoze eki ekikuba mu buwangwa woleeta emiti oyo mpulyambu balamiriza oba ekyo kigambo kifu babita mu Katonda oba balamiriza bulamiriza omuntu waleeta omuti asaba Katonda so ti kulamiriza kulamiriza bakutolemu kikuba kulamiriza ati kulamiriza omuntu abita mu Katonda asaba lubala kati ntera okuwulira mbole yasindikira ole amawembe gamukuba ekyo kyogera kwotya ega namawembe gano go bagataawo kukuba buli ayogera ati amawembe gamukubi bamusindike kodi ekiteega bamusindike kodi ebyo baana babireeta sewo mukama wange ebyo byawulimba kati bakusindikira amawembe kiba kizirayo nze tekibonanga mukasa chairman wa mukasa agaba emikisa engeri jali nti agaba mikisa ebya misambo kodi mawembe kuba bantu tabibonanga bizirawo kati emikisa gino tugifana tutya Buwangwa emikisa gino mu Buwangwa tukole isubi twatamu n'emiti twawo omuntu yakozesa yasaba Katonda yamuwa omukisa kwekyo kyali kwenda okugezanga ni kwenda bulezi bwa bwende ndi kwenda kodi kuzaala era mojabula era ndina okwidayo oli ompe emiti n'eisubi male oba nimwe nsabuse Katonda nti Katonda abimpa ono okwida nkuwa emiti n'eisubi mosabe Katonda akuwa emikisa gy'olikola ki gy'olikwenda kale mukisampe bw'igombe yesebo nongerezaako nti oluvannyuma lwakyo emikisa biidda ditya okuboneka nti omuntu yandiidye eri badaada oba yandiidye eri mukasa olw'ensonga dino wamanga nti badaada baife baidiino okutoolawo emyoyo eddo emibi era emyoyo eddo emibi neditoola ku bantu emikisa kubanga Katonda yateekerateekera omuntu okuva mu lubereberye ng'alina omukisa aye emyoyo eddo emibi nedo de twetanayisansula bisiraani ndabya kutabuka busungu ikabyo mpalana kwawukana nkwefitina emyoyo eddo doida nitukutoolaku obwonga abantu bayira yoli obwokuba nti baba bakutereziza gwe naawe yesebo emyoyo gyomeni egyo era abaida gye muli awo bakoba ti babinsindikira abaana babisindika mpega ati tulina obuzibu nti olw'okuba tuzira maiso gabona emyoyo eddo deyambisa abantu abatadiidi n'abazira ku budaada obutuufu obwikiriza bakozesa emyoyo eddo olw'ensonga nti bo baba tibaidde kwawula n'abavaamu okuboneka nti emwoyo ogwo guba gujja kulumbaole gwegagama gwakuba nti kyalisi nantumye olw'ensonga gusiikuule fitina ogalane kyalisi otandika okuwalana kyalisi obw'empala neidule gufune emyoyo eddo difune layini yedinaabitamu okusobola okuba nga ddaawulayawula abantu obutaba bulungi nakubagala naawe omusamba mubi mulungi omusamba mulungi ino gutya omusamba mulungi gufaanana nga bwankadde ogema ekyeyo n'osambusa ebisubi muluya ng'obisindika ere so omusamba gusambusa ebizibu gwayongerayo iwe gano ikaale bulungi amahembe olw'okuba emyoyo eddo daidula nga ife tetudibona omutonzi yateekateeka amahembe gaide gatuwembererenga ebyobutatungira yongera okulambula okuwemberera okwo ali kutubona akutegeere neyanziza nti amahembe gano gatumibwa okwidde otuwemberera bagaga emitabaazo dda mirundi 3 baadhiwa okuba nga gatulera era gaabanga oluvannyuma ekyo gatutabaalira gaabanga oluvannyuma ekyo gakuuma n'amaka era gaamala gatuwemberera obuzibu obutayidda mu maka awo nagaava eriina ly'okwetebwa ki amahembe sebo omuzimu oba emizimu daava ku ntakiro omutonzi lyajjanga atuteekateeka nti omubiri guno gwava mu itaka so gwe guva mu itaka omutonzi yataamu emisiwa buti bwe yataamu emisiwa ng'emisiwa edo detaagisibwa okuba nga tufuna edinaadiyambako okuwanirira endwaire edituyiddamu n'okujja ne tutoola omuzi
omuzi ogwo ne tusobola okugugaita twasobola okuba nga tuguwa omuntu nga bwe gutambula mu itaka omwo gwaba omuzi ogutambulira omwo bwe twagutoolayo gwakola omulimo gw'okuzimula mu kuzimula awo geenaawo bakati omusaadha oyo alina emizimulo awo nagaava ekibono ekikola nti be tukoberera nti alina emizimu baasala ku kale kiki bwe kyali olina emizimu yesebo nali kutubona ina emizimu yesebo kidubaze nanjirina era nongerezaako akagambo kano nti omutonzi yateekateeka nti emizimu edo needo debeeta obutafwali era ge obanga olwaire ng'olumbe lunaakutwala bakwati bambi omuzimu gugiire gasigaire ga mutima na mwoyo no guli kuba mu katono kubanga omwoyo omuzimu guno guba gwoyo okola ki okuzimula kubanga kivunze yagule gwo gwavaamu obooni omutima gwona gwafuna ge gutambulira okwejiira. Banange program dino odagaana wenu basoga tuseetule tukuleeta program edioti needo babere beebuuza bangi nti obuwangwa ni katonda bigimaganirawa ojja okwetegeeza nga bwe kibali kwogeraku kiraga nti omutonzi niye yakireeta ekisinga kukanga abantu bano maina ge baabituuma ngonako oti omuzimu oli bw'okyuga kwasoka yeezino ati guliwa oti amawembe gaago so kati wensabira nti n'akaseera basoga banange tugobere ebyobuwangwa n'enono ebituufu mbuuza kusaadaaka tukwatira okuba na kesi zedisinga diva mu bantu nga basaadaaka nga baviire mu buwangwa n'enono okusaadaaka okwo okwogera kwotya sebo director mukulu director okusaadaaka kuno nkwogera ku nti mu myoyo edo edayika mu nsi mulonga disobola okuyidde okutabangula abantu okuva mu mirembe n'emirembe dayika n'ebintu bibiri dayika n'enaku n'ebizibu kyova obona buli afuna bizibu akoba ati banange nina ebizibu kubanga datwisaako okutuluyiganya ditutoole mu mirembe katonda de yatuteekerateekera dituyise mu bizibu n'enaku awo enaawo nagaava eituluba erikoba nti omutonzi bwe yabonanga diise muno okutumalako emirembe n'emirembe yageereza abanasobola okutuwebulangamu era bwe bayika neere mu iddiini kyaliyo nti Ibulayimu bwe yali ajoosala omwana we Isimayiri omutonzi yasindika emyoyo edo dayika n'entaama nga diga akabonero nti ebyo nebigeereibwayo okusaadaakanga okuyamba omwana w'omuntu obutasalibwa era geenaago baakobera dada Ibulayimu bamukoba ati omuntu tayitibwa tottanga kubanga omuntu ali wakitiibwa n'omusika wa Katonda. So geenaawo omutonzi yabanga yayanda bulungi nti esaadaakirwa bisolo agalala n'ebintu ebindi omuntu tagemwako ekisembayo yesebo olina iddiini nina iddiini oliwa iddiini ndi wa byabuwangwa n'enono iddiini niki iddiini n'okwikiriza nti omubiri guno oliguleka wasobola okugwikiriza gujje emagombe omwoyo gwo gujje mu igulu ly'omutonzi era n'iddiini yesebo ani bakoba ati iddiini mpisa anti oluvannyuma lw'empisa tulina empisa ey'obwakatonda ate empisa katonda ye yatoola ku yiye yaawa oluli olw'abantu neyanziiza yesebo bassebo ne bannyabo olwakeire twandyenza okuba nga tweyongerayo emboozi ey'onnuvu ino erimu ebyokwega bingi saana osobola okuba ng'otegeera oba kituufu obuwangwa buli wani katonda oba be era okusinziira ku bimuwulire obuwangwa n'enono iddiini nga nkali kuvaawo niryonka eddiini lyetulina erungi eituufu oba buli iddiini etuufu neyanziza mukulu director neiddiini lyetweta origino neiddiini lyetweta origino kubanga mu lusoga kitegeeza eririwo okuvuira neira n'emirembe n'emirembe kasangwawo kaawo kayira neiddiini kubanga eddiini ekigambo eddiini mu lulimi oluyunaani kitegeeza mpisa bale baleeta empisa olw'okusinziira ku bulabo obwali butulimu awo nga bongerezaako okuba nga batwagaine ife tusinza katonda tumugulumiza tumutendereza era twali twogeranga nga badaada baife neimalayika daife edigereza katonda yatwanukula kyova obona bwe twasabanga amaadhi era gaidanga gatoona mu kiseera ekyo nga bale bakaali kwidda okuleeta empisa edayonoona ebyo twasabanga omuntu yasobola okuba nga afuna okuzaala ngaye ebyayiggalanga okuzaala ezira muntu katonda gwe yatonda nga tajja kuzaala wabula ebyo ebyayikanga birina mu mwoyo ogulemesesa abantu egibi nejaleetera abantu okuba nga bayiramu okuba nga basabanga era enumba y'obudaada okugyeteisabo nti badaada tibeetuma
wabula emu omuli kuno obuzibu nimu omwida noida nosaba obo ne badada bakugereza era badada bagereza Yesu omwidi mu buwangwa neno Yesu aliyo mu buwangwa neno no Yesu nayetebwa igombe kubanga igombe yaje magombe na kuisatu yavaayo ni Yesu yaje magombe na kuisatu yavaayo ate Muhammad oyo oluvannyuma ekyo yagerezebwa okumana n'okutegeera aye yeti yajja magombe era aligale bakamubona ku kungulu. Yesebo tuyenza basibe ni banyabo mwe bali kutubona olwale tubeire namusisi buyunga ew'omukulu mwene chairman wa Mukasa agabe emikisa era bwe muli kumba mu Tanzania kunina emikisa mingi afumbuwe ekisegese kitalibwa nsolo William Baforce Kaduna agabana dyopo okuna nine bantu ebyanda n'ebyanda na wao